Angor no chala lo pokor eitela kamusala otem kateta oserere district kesi ichurosi kedai alama akaulo na adumuna choana aswa madome aneja asinia private secretary araibonato tomateso agirigira na polo yapies kia president Museveni otoma akironu ikamanara kedangor Judith Apilo Ewichu Ashalam kitinga president Museveni noi anu aju kakini so ake girigirane abuna rashana kini so I don't na padi sinu mamle busi gele pone do nyere padi sidanu yala maso papa president aju kakini so girigirane ke mamle busi je na idonya padi si raile buso ndosi choro mamuso je ni munu kere lemo ko so duwe nu pesure metele mesemero narai akamtule musichal amele masakala kindua parts pana shala mkisa president Museveni noi anajuka ke secretary aonesha nikinisa adinya parts kwa duwe pesa ndonyoni kile bongo sibai osemero osodido Judith na esishana kina nangorono ngesi abu ichorak angor arautunu achoa anu aingara kina pol na okalia kech wani nwe sabaka ijiache wani nwe kokolaka Jenete sa koko ne jai to mokala. Ariditi sirigin. Ison hunu idakit offices. Ido muje koni ropi dari dakit mama bere kota to so mi sirigin ba ai kona ai temone ni borokala nen bai darte kilokit. Era ina chwa. Era ina banganu. So ni dara di monyo ni kwani balo na ya president Museveni ni parish development model.